Lagip ti napalabas. Maysa na imbag ka nagasat ngal daw ti inak ikablaaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdangdangag dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga rinato. Manipod, probinsya ti Tagudin, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga rinato. Dear Miss F, kapya kan ragsak ti inak ikablaaw, kada kayo amin kabayatan ti ingkay panangibasa dito'y surat ko. Pakairamanan dagiti padak adumdumngeg dito'y programa. Awagan naklat ta kuman itinagan nga rinato. Ubing pay dagiti tallo nga anak ko, idi pinanawan da kami ti inada, gapo ta simurot iti sabali a lalaki. Siyak nga rod tinagbalin nga inakan ama dagiti anak mi. Jak meten nakiasawa pay, gapo ta kontento akon kadagiti anak ko. Isu dati nagbalin akatakunaynay ko, itirigat ken namay. Babaan iti panagsalukag ko, napaadal ko matida. Naragsak kami nga agaama uray awan ti inada. Ngem dimteng ti saan ko aninamnama apasamak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Magipagladingit ak aparay. Aging gayta paray. Kasladyak pa'y lapak nun ti kastoy nagbanagaan ti naunag anak kao. Anya nga ron paray. Talaga saan amaliklikan ti aksidente. Kalkalpas milah nagsarita di agsapa. Kuna nang agawid adagos kalpasan ti trabaho na takasangay ti naud niya kapsat na. Bangkay maten ang nagawid. Ay, pari rin nataw. Nagsakit pare. Pudlugayam ti kunadang awan umasping iti kinasakit. Timawanan iti anak. Luamok la ko pare. Luamok la ko tapno na ilutuak pa'y kumay iti pamigatan na. Sakbay iti papan na iti trabaho na. Talaga siguro ngagpatinggala ditan tibiyag ni Paul. Aging galangin dito iti impabulod ti Diyos sa biyag na paray. Nalabit nga da napimpintas a plano ti Diyos. Iso kastoy tinapasamak. Ngimala, san kan ngagliday paray? Nasakit amin kada tayo tinapasama kini Manong Paul. Ngam diyo kumamot baybay antibagiyo. Ang mga noanya pa'y timapasama kada kayo. Amo miya nariga tatang. Ngam masapul kaklunan tayo ti kinapudno nga awanan ni Manong Paul. Ay. Adda kami laang dito'y para kada kayo, tatang. May salaang tinapukaw. Laglagi po nyo nga adda pa'y doan na bati. Katda kami kini Ivan dayta. Agyaman ako unay kada kayo anak kao. Gusto kayo. Aklonan tayo ang tinapasama ka ni Manong yaw. Sana mabalin nga agnanayon ti panagladladingit tayo iti ipupusay na. Nalapit na naragsak itan ni Manong Paul. Iti din na ti Diyos na Marso tatang. Ket di na kaya't ngagladladingit tayo. Iso nga move on tayo. Mga barwanan tayo manan. Wen, kitagan-anad kayo kumakanayon. Nang runakan ka, Ivan. Tatang? Ti panagmutmotor mo Di mo unay partakan tagpataray. Wen tatang, kanayon nga agad nadak.
Kastamat ken kasi na anak ka. Wan tatang, di kay madanagan. Naannadmat nga agmaneho ti asawa. Kanayon nyo ko maalaglagi pa yan nga ipatpatag kayo na anak ka. Jakman may baga na ito iti inaldaw. Amo ka marignayaw. Ipatpatag kayo unay. Manuabulanan amarikrik nam ti panagsaksakit ti tiyan mo, Sheena. Nabayagan, auntie. Addan sa 2 no 3 abulan. Ti malagip ko. Kat nariknak day tuyan sakbay ti pan nakatayday di manong pon. Ngam agmay sa tawan gaya man ti ipupusay na. Ay, panagriknak kat kimaro ti sakit na. Jakpay kit din amo no anya ti nasakit. No maminsan, kasla iti makanawan apaset ti tiyan ko. No maminsan mat, kasla iti pusong ko. Ay, tiyan kon mauawatan, auntie. Kasla dumakdakkel mat ngamin ti tiyan mo balasan ko. Ay nasaysaya at sa numapan kalaang nga nagpakita iti doktor. Saan amaala da ito'y iti panagilot laeng. Amangan mo't no anya dayta na marikrik nam. Kasla mabutang akmat ngamin, auntie. Mas nakabut-butang no saan mo maipakita dayta iti doktor balasan ko. Mabutang ak no maamwak no nakarukit din ti sakit ko, auntie. Iso nga rod amapan kan iti doktor. Iti kasta mamwam. Nasaysaya at tinasapa tapno maagasan ka. No anya man dayta amarikrik nam kaanakan. Anya, manulangan abulan. Stage 40 cancer mo. Ay, ilakok tinuan tayo. Pakita ka iti sa bala, doktor. Agpasikan opinion ka, anak ko. Kasano kumaanandan ka iti kasta sakit, anak ko. Diyan mo, tatang. Ubing ka pa eh. Mandaan ka na iti kasta sakit, anak ko. Saan sabat no osto ti resulta ti eksaminasyon taken ka. Agbirok tayo iti daddo mga doktor. Kasanoon no agpadan to ti agbalin a diagnosis ko, tatang. Kasano no talaga cancer ti kimpet a sakit kanya. Kat manulangan na bulan ti panagbiag ko di tirabaw ti daga. Anya ti aramiden tayo. Anak ko. Mabutang at tatang. Jakpay kaya ti matay. Adupay ti arapap ko iti biag. Jakpay kaya ti matay. Saan ka matay, anak ko? Aramiden mi ti amin. Ipaagas na ka. Makipagladingitak, Ivan Barok. Agyamanak, Ninong James. Ay na, agwapay lang at awan tinapalabas, manipod na tayo day inaunakap sa tiyaw. Itani mo China. Jackman naman wapay kastoy mo tanti mapaspasamak Ninong. Ubing munay ni manang Sheena. Tapno maadaan iti kasya sakit. Sana nagbayag ti panagpahagas na. Gaputa sana nakabalan ti bagina. Nakakasimot ti kabsat mo, Barok. Ninong, kasla pag-ayaman na kami ni Gasat. Ayan ti amam. Ada iti silid Ninong. San pa arimrim mo manipod insangpot dati bangkay ni manang Sheena. Jakmat makasarita tinasaya at gaputan nakadadayo tinakaiturungan ti matang na. Pasensya ka na. Awan ti daddo may tulong ko no saan at ipanangikararag ko. Kasapay la ko mata malasatan niyaw. Ti panbubok a pagdaldalanan niyaw. Ninong, Ti Diyos lang ti makaamaw. No apay akas ti mapaspasamak iti pamilyayaw, Barok.
Ne, Renato ating ko. Una yun, bigbigat ngam agin inom ka manan. Gusto na itan, manuabulanan akastaka. Kanayo ng batan ti aginom iti arak. Payanak lang, Manang Merna. Dahito lang amin, amo ka pamuspusa, tapno makalipat. Eso nalipatan batan nga adda ni Ivan. Nalipatan mo nga dapay may nga anak mo, kasta ka di. Inayaw anak mo tanasaya, tagay anak ko. Ang mapay akastoy nga anak. Mapay, alalaan mo tanay dati Diyos kanya. Anya nga di basol ko. Saan ka di asyaktin, batit di asawak? Ay, tiyak masumbatan da kita sa lutsog mo ating. Wanang, Tilaang maibaga kat isardeng munday tapanagin inom mo. Tamangan no si kamat ti sumaruno kadagiti anak mo. Gapo iti kastangar aramidam. Nakaturog sapay ni tatang. Siya kung tagluto ito kang batan mi. oh, ay buhan anak. Nakariing ka magaya man. Ay, kuwan tatang. Kunak no nakaturog kayo pa eh. Nasapa ka nagriing, tainlutuan ka iti pamigatam anak ko. Ha? Ay, ni, nag-imasing tinluto yung adobo tatang. Pasensya ka anak ko. Nabaybayan kamot ngagpaisaw. Gapo iti panagin inom ko. Maawatan kayo tatang. Didak pa kadanagan. Sana palay. Manipod ita. Siya kung tiagluto iti pamigatam. Pangaldawan ken pangrabian tanak ko. Una tatang. Pati pa di merienda ah. Una na ko. Awanan dagiti dua kakabsat mo. Dudua talangan. Aun gayam. Kaano nga mga asawa ka? Ubingak pa tatang. Ubi nga sa asawa. Gano asidagan amatnag iti kalendaryo ti taon mo. Sana balay tatang. Dapay mat bingo cards. Di mo kunay na mabayaga ka maandan iti apukaw. Ado pa'y nagiti kahit kung aramidan iti biyag tatang. Di ka madanagan. Sumagmano lang atawan. Adan ton. Di kakinkin namat yung apo ko yun dito balay. Ivan! Ivan! Aldawan! Nakasaganan ti pamigatam. Bumangon kan. Nay, ada pa'y trabaho. Naimasan nan sa tinaturog. Medyo nalamis ngamin ti panawan. Lukatak man lang ti silid na. Bumangon ka di tanay, Ivan. Aldawan. Maladaw ka iti trabaho. Nakapaklab pa iti loko. Ivan. Ivan, aldawan. Apay kay. Kaslasan nga kang angas ni Ivan. Ivan! Ivan, anak ko! Ivan! Bumangon ka! Awanan. Natay ni Ivan. Kabayatan ti panaturog na. Diyos, Na-aksidente ni Paul. Nandaan ba't iti kansa ni Sina? Ni Ivan, kat na-attack kay Manang. Kastoy ka ni. Ti pakasaritaan ti biyag mi. Diyak man lang di maistorya kadakwada ni Paul kat maisa na manager ti bangko. Ani Sina kat nalpas iti kinabuga siya. Ani Ivan kat nagkasariti mabit. Kalpasan ti panagturpos na kas engineer. Kasta ko makaragsak ti panang istorya no dagdamag. Kuno damang kumusta ka nagiti anak ko. Renato, ating Hanggang saan ba't? Gaputa sana nagbayag, tinagbalin agas at daditi rabaw tinaga. Nagsakit manang.
Renato, ading ko. Patibkaram ko ba ti pakinakan mo? Di ka mapukawan ni tinamnama. Amok, adi na kabaybayan ti Diyos. Kaya't kunti sumuko manang. Jaksan ka bayalan, tikastoy. Aginggat ka hano, alak amag tikastoy manang. Aginggat ka hano. Renato. Matudong ti puso kiti sakit. Naintinot. Napukaw na ganyan anak ko. Iso talangan. Tiyandakan niya. Apay ngayon nalay na ti Diyos. Panyalaw na ti pasol ko. Manang. Amok la kumaakas na ti pagbanagan dagiti anak ka. Jak la kuman imbat-bati idikan ka. Inalak la kumaida-idain. Irresponsable kamot nga ama. Imbunan ni Paul. May kadwa ni Sheena. May katlo ni Ivan. Talon adaras anang itabo na kiti anak ta. Nambita ka lang o may agpakita. Kalpasag nakastapay ti bagam. Sika ti malas itibiyag dagiti anak mo. Anay ko. Apay nga agsipat ka ngay. Mangmangag mo ka di dagiti pagbagam ha. Ha? Renato, ibatam ti imag. Ibatam masaksakitan. Amom no kasano kasakit ti maawanan iti anak. Ha? Ibatam ti makunak lang arudan. Ayop ka. Awan ti amom. Iso di nakpagsasawan iti kasta. Gaputa uray basit la panawan ti inted ti Diyos kanyak. Tapno makaduhak dagiti anak ko. Naiparignak ti panangipatag ko kada ko ada kasama. Sadakas kan ka pinanawam ida. Akas kala nang ibalang iti basura. Iti naramid mo kada kami nga agaama. Saan da pa yan natay? Pinatay mo idan di tapusom. Isungawan nga ron karba nga magsubli ditoy. Tapno pagsawan na kitikasta. Pumanaw kan. Tamangan nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Pumanaw kan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Napintas, naragsak, ken nabindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat kumanpay nga idanon ti naimpuswan a panagyaman ko kada kayo amin. Gapu iti kanayon nga ingkay panagdangdangeg, ditoy programa tayo. Sapay kuma, tagtultuloy ti ingkay panang suporta, ket di kay tumao maadumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Hintay nga ro dandanggan dagiti compilation. Ti pakasaritaan nga hintay ikan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo a Hazel, manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaad kami ita dito'y sudipen Ilocos Sur.
May saak met kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket pakaragsakan mi unay gaputa saan laangan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloy ti agaramid pay kadagiti adu a drama. Iti kasta ket adamet dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti ingkam panagtrabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko. Ket sapay kumata mapili yumat nga idrama ti pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko. Iso ti makuna a first love ko. Iso nalaeng ta nagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi a nagayan-ayat ken ni Charles. Nakasingsingpet ni Charles. Adda aminan kenkwa na agalad ti maysa a lalaki, abirbirukan ti maysa a babae. Inayat kan inpatag ko ni Charles, iti nalablabas pay ngam panangipatag ko iti bagik. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapo iti ipupusay na. Ngamay tilikudan dagitoy apasamak, adamay sa atao anangan andingay kanyak. Iso ni Elmer, best friend day di Charles. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto ko man tayo panagsangsangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayda. Kasladyak pailangan ka ba ilan nga aknunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amo ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldala na mita. Hanggang pangasim, pati mo kumabaybay ang tibagim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatan. Ti kasayatan nga ramida mita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak ka ba ilan nalipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kastahunay. Sigamot lati marigatan iti kasta nga aramidam, Hazel. Gusto nan, basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kan tupulos panawan. Sigurado ka ka din iti data desisyon ba o anak ka? Huwag tatang, mariknak nga iayatek mat ni Elmer. Madako. Sa anak mo ako muntra iti ayan ayat yo ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingi-tingim kumapayan na imbag tirik nam. Tatang, Amang ano sila ti marikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? anya ti kaya jasawan tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asikin ayat. Mabalin ngay bagam ita ngay ayatem ni Elmer. Gapaw tamasyan ka kenhuana. Tatang, Saksi ak iti ayan ayat yo iti Daddy Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. tatang, dua tawanan tinapanapas, manipod na tayo Daddy Charles. Aklunak nga inayat ko dayto iti kastahunay. Ngam na amiris ko. Asakmat laang ti marigatan. No agtultuloy ti kastoy ariknaken ko na. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay kuma, tawan to ti agbalin na parikot iti nagbayatan nyo ken ni Elmer. Panagkunakat awan mat siguro, tatang. Sapay kumagaro na nakaw. Makita matkit di ti kinasingpet ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak anayas ti agbalin a relasyon niyaw.
Ay napasensya kan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ta. Okay lang, Han. Among madakan na ayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman na. Wani rod. Kasla ka ano laday di. Ita, 2 tawantan nga agayan ayat. Wan nga ron. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon iti sibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat ko nga ibagaday to ikan ka. Tiyan na. Asi ka lang ti babae, akayat ko ama ka din na. Aging gatong palbihag. Elmer. Will you marry me? Siyempre man Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak na unay. Apay nga ron nga giwa ka matyan. Ha? Ako, di ka tanang. Okay aklangan eh. Luwan ni ragsak na ito eh. Kanoray na masaktanak man. Adayo anapat pataglat at ipanagayat ko kan ka. No, kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? One friend. Ay na, maragsa ka nak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, ure kas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunamot, friend. Ngamin, nakasarak ka itikas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsobra pa iti naisukat. Wino dimtengkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam day di Charles? Anya ka ka di, friend. Wan ko naglangarudan. Ni Elmer itantay ayata. Isu ti amin ko. Isu ti biyak ko. Sigurado ka, friend? Ha? Ni, anya ti kayat masawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko ma, taag tultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko ma, tapod no analipata mo day di Charles, friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawa anak tuman iti sibay mo. Amok nagnanayon lata. Tikadak kita puson. Saan ka di? Hazel, honey. Charles. Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasama ka na. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di manan, Charles. Antay ti danom. Uminom ka, tapno mabang aran tirik nama. Ang yaman na, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Iti kasta, makainan na ka. Amangan mo bandog mula dahi ta. Agawid dakmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay akaslag sasadot madnil marapi manaw edirabi ay anak ko. Nagapa kayo? Ha? Ni, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa bali ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Apay ay anak ko. Anya nga
Ata ti kayat asawan ti kanayon apan nagparit nga ni Charles kadagi ti tagtagainak ko. No kasta, natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti saritaan. No may papanit ti dayta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ayat itao nga awanan dito'y lubaw. Tatang. Para kanyak, awan ti kay papanan na kita tagtagainap. Bungala siguro tinalabas apa nagpampanunot mo dayta anak ko. Ang mga nukurang kalaitiin na. Di mo nga minlabsan nagpanunot unay. Diyak manang mo tatang. Kasla mariribo ka ng unay. Awan ti rumba nga pakariribukam kada kita tagtagainap mawanakaw. Awanan ni Charles dito yabiyag. May relax mo kit dito panunod mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Elmer. Ayatan na kanimad lang, Hazel. Siyempre Apaya sakti pinilim. Ngamin, nakita kan kadagi ti birbiro kat iti may sa lalaki. Inayat na ka di. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amo mo't dagiti naglabasak. Saan ka di? Siyak tagsalsalodsod sana ya. Sungbatan pa iti salsalodsodak. Elmer, Ay ayatan pa ila ka di ni Charles. anya ka di Elmer. Apay kastamat ang dagiti bagpagaw. Ay ayatam ka di pa ila ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka di ni tirik ng kanyak. Talaga ka di nga ayatan na kon. Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti nang bukal manin iti kinatao. Kalpasan dagi tilitay ang naglabasak. Ay ayatan ka. Ngamin, di nagpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko. No bilang agsublipay ni Charles. Asin na ti William. Isuwan no siya. Elmer, amumat asanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatam ti salodsod ko. Asin na ti William. Isuwan no siya. Anya ka di Elmer. Apingar aramidam ti kasdi kanya. Basta sungbatam ti salodsod ko. Iso, wan, ni Charles ti Piliat. Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles ti Piliat, nawatam. Asin wak ngarod kan ka. Anya ka di Elmer. Kanayon mo kumalaglag ipad nga dakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jakto pulos mauma amang itarik na iti dayta. Asi ka lang ti babae ngay ayat. Oray sana siya ti pinilim. Ay na, Elmer baro. Gusto ko man dayta apan agin inom mo. Manon nga aldawa kasta ka. May benta kumana na. Kahit mong ipapas di sakit. Marikrik na. Sakti ka na yun nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun na mga nandingay kan ko na. Sakti agdama kaya na yat na. Kanakalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay aday jay pala Charles ti pinili na. Abay. Elmer, anak ko. Nagsakit. Nagsakit ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Abay asakpay. Abay nanak. Ay, husto na anak ko.
Kasto una yun na barta. Agtal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka dagiti ka aruba. Awan bibiyang da. Ngamin, di damo di. Marigrik na. Di damo. No kasanok kasakit. Ti mapaspasara kita. Gapulangit ti maysa na tayo. Wala nang. Karibal ko di maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer. Abay nga, supay lati, pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga Diya ka muna niya ti parikot yung kinihisan anak ko. Ngamnoan yaman day ta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan nyo anay ba? Saan a solusyon ti panaginom iti parikot yung anak ko? Anak ko, saan arumbang apagimunam ti taoan at taian? Si kadagda dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyod kinihisa. Isu asika nga ruday ayatan na. Lan! Panakip butas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pampanunutam? Tinasayat nga aramidam ita. Kat kasaritam tinopyam. Agsarita kayo itinalapan. No kasta, friend. Talungal dawon nga awan-awag kan text na Elmer ken ka? One friend. Kan saan matan anap na pan ijabalay. Nalabit nga agpalpalam may islang da jay friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kanto matlaang. Nasaktak unay tirik na na friend. Si kanto mat ngamin. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mo't di tao. Diyak mo friend. Diyak mo talaga. Mariribo ka ng unay. Ay, jak man amukin ka, friend. Pinilimkit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay ken nangay ayatken ka iti kastaunay. No amumla kumano kasanumat kasakit kanyak dagiti ama paspasama ani. No amumla kuma. Ay, nagsakit. Diyak ko namunon niya ti aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Angam kasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer niya da itisibay ko. Ni Charles nagtamot tilinaon ti puso. Anya ti rumbang nga aramida. Charles, at tuyak iti sangwanan ti tanong mo. Agpagpakaasya. Asapay kumatay itad mo tinananay away-awaya. Di da kami kumanriribukan pa kin Elmer. Ang moment no kasano ti panangipatag ko itikan ka. Ang pangasin. Napalubusan na kuman nga agayat iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kan lipat ni ayan-ayat o binukal na. Itikas na. Ang makarugi ang matan. Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak itinagbutan na. Tani Elmer itan ti ayayat na. Ni Elmer itan ti biyag ko. Ngamin, iso tinangbukal iti kinatawag manipod pinanawan na. Elmer. Napanak yung balayo. Tapno kasarita ka. Ket, naibalat ya ma'am. Ti sasarong kar mo iti tanam ni Charles. Iso ang sinurot ka. Elmer. Amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na ko makadagitin sa usawang ko. Iti napalpalabas ng daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles.
Amo ka sana rumbang tinaramid ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa tao nga awanan dito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Kan may sa adamat basol ko. Iso akidawak mo iti pamakawan mo. Ikarik. Manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda kada kami iti Daddy Charles. Itikas na. Agbalin anaragsak ti buklan ta ang pamilya. Agyamanap no kasta, Hazel. Ket, ikarikmot kan ka. Nga agbalinak ang nasayat nga asawa. Ken amadag iti agbalintong anak ta. Ay, ayatan ka unay-unay. Ayayatan ka matunay-unay, Hazel. Sikat amin ko. Sikat ibiyag ko. Ikarigadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalaysa kami kani Elmer. Kat ita, adan may isa nga anak mi. Normal iti agasawa ti ada di da pagkinaawatan. Ngam kaasi ti apo, maornos mi matla ang adagos no kastyay nga ada pagrikyaran mi. Aklunak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti Daddy Charles. Ngam iti panaglabas ti panawen, ininot analipatak. Kat inpamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa idi addan anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawon iti amin abanag, pagayam ko. Di ka sumrek iti may sa relasyon no amom asaan ka pa'y anaka-move on, itiim mo na nga inayat mo. Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Ti napalabas kat napalabasan, kayat naasawan nalpasan. Aramidam kit di dayto nga inspirasyon tapno bumangon kan mga barwanan. Naragsak man kan saan, pagyamanam. Ngamin, nagbalin daytoy aparte ti biyag mo, iso na laang taawan matan iti daytoy abiyag. Iso nga rumbang na laang nga rod nga itanamon kanilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti nabaligi a panagpamilyayo. Sapay ko mataag tultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam, Hazel, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita kat nagapu ka ni pagayam tayo nga Alfredo, Manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Alfredo. Tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayong kaipatpatangatang dito'y YouTube. Kat naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangam amok kan patsak a makaitad iti adal kan liwliwa to'y pakasaritaan ti biyag ko. Nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngam daytoy kat gapumatlaang iti panagsalukag mi nga agasawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga iso ti inak istoryaan. Awan makunak ka ni Cindy, malaksid anasingpet, nagagat ken nautek. Kayat ko asawan nalaing. Ado dagiti nagbalin nga awards na Manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehiyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasurunak unay kenkwanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ano te kunam? Dayjay amay, ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Hindi dabo.
Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti may samot ama mirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay, saan na mabalin? Papa, Sindi, iya. Nagano ka lalaki dita. Aduh, ti babaknang kan di adal ngagar-aram kan ka. Puro da profesional. Ang amraya din na Mike ti kayat mo. Ha! Papa, nasingpat ni Mike. Ore singpet namin na singpet. No saan mo ta nakadal? Kan awan trabaho na. Papa, adamat bukod na atalon. Iso ti suksukayan na. Kan may sa, adamat trabaho. Kat, kontento ka na iti kasta klase ti biyag sindi. Abay, ti hunam, kabalan na kaya biyagan, ti pagtiping laeng adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya a klase ti trabaho. Sarkan na. Uray pay. Ay ayatan mi ti tunggal may sa, Papa. Ti kunam kit di. Ay-ayaten na kagaputabak nang tayo. Dahi ta, ti pudo. Papa, saan kumamat akas ta ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matan amata pobre itikas na ibagbagayo. Gapo, tayo so ti panagkita kan ko na. Oportunista dahi dya lalaki. Nautak ka mati ko na. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama akan bulsek no may papan kan ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike? Addaan mat dayto iti prinsipyo. Ken amo na ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, diyak amukan ka sindi. Makamuka man laengan. Basta awak man kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram ken ni Mike. Awan mat madingar aramitin na kan tao. Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may sa andak nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko sa lakay. Ay na, bayam ka di ngaminan jay anak ta. Bakit ni Cindy? Addaan iti husto atawan. Amunan tinasaya at kansan. Saanan nga ubing ti anak ta. Iso abay am ka din nga iso ti ag desisyon para iti pagpagina. Ay, tila masakbayan na ti pampanunutek. Kasanon tulangan ti agbalin na biyag na iti din na tayo jay amay. No iso ti pakiasawahan na. Saan lang aruda na nakaadal? Awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamot trabaho ti anak ta. Kan may sa, mabalin nan tumot at tumulong ka nagiti negosyo tayo. Diyaga mo kada kayo nga kina. Diyaga mo, no anya tinakita yung itidayjay amay. Takas tao na iti pa naggusto yung ko ana. Suron kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mo ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Iso nga awate mon ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mo tan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan, sa akma pa ni digital talon. Saanan, Mike? Siya kung tagmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon ita. Angin bakit? Oh, atoy. Inayon mo iti igatang mo iti abono. Kanda dumapay akasapunam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Iso ti igatang ko kadagiti masapol ni talon. Mike, agasawatan. No anya ti kwartang matan. Iso nga awatan man daytoy. Cindy? Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumat laang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na.
Agan anas tapay na ang lakay. Awan parikot iti dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyam-yamanak unay kan kamay. Ket sapay ko ma, tadi ka maumay. Sapay ko mataag tali na iti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Wala, ikarik daytagan ka. Bakit? Nagswerte mo day tala lalaki. Day tala dumawdawat iti anak ko iti kwarta ti amo nang aramidan. Ay na nagmayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Ha? Mangmas-mas-mas ka mat. Apay ka di. Asino ti kasunod mo? Sino kumapay ngay? Tinalayng amanugang mo ah. Apay. Opay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy day Mike. Yapo ko, ay. Surun kon iti day jay Mike. Ay na, saan adim mawat ni Mike? Talaga nga inted ti anak na day siya kwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Husto ka din day tapan ang gurkuram kin ni Mike. Agasawadan kin ni Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatem ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na, pirmi apudot na ita. Gilat ko man pa dito yung dayon. Iridip ko, bit. Sakto nga pa na dyan talo ninton malmalam. Sana bale, tanalpas ko matanda kiti marami di dyan. Nagana sa nabiyaga, Mike. Ne, da kayo matgayam, papa. Husto na ita ngararamidem. Agililat ka lang dita, wun? Kahit nodan to pa ka sa bulam, dumawat kan tulat tayo ti anak ko. Ha? Kuha, papa. Awan lang aro na nagadalam. Awan pa'y trabaho. Ingkalaysam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Ne, sana pod no dayta, papa. Oho! Pagkukwartaan lang ti anak ko. Dayta ti pudno. Sanot, papa. Adamat bukod ko akwarta. Amoy mo't ngagtrabaho ka talon. Ado man dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaknang kami. Ado ti negosyo mi. Amom ati adal ti anak ko. Kaya na natalga na trabaho na. Kaya nagmaymay sa nga anak mi. Kaya iso ti agtawi diti amin. Kada kiti mapanawan mi akinabaknang. Iso ngay nalam tirik na na. Tapno maibiro ko mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kayat kung ikalaysa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak iti pudnong ayat. Nga uray kaste ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat iti napudno. Ket kasta akmat kan ko na, papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka nga grason. Mike, iho. Mama. Da kayo matgayam. Wan. Malmalpas gaya mantar aramida makubo-kubo dito likod ti balay. Wen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, wan mayat dito'y nangipwestuam. Nalami istiangin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Wen, mama. Malahos to pa lang dayta iho. Umunag kantamangan tayon. Nakaidasaran ni Loling. Ako sige, mama. Umuna kayo namangan. Sa anak pa yung kami na mabisin. Nagmerienda kami itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay talaga ti ugali na. Saan ang mauawatan? Ang nasinpot na siya, iho.
Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Talawaem pa'y kuma ti pannakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan-langan nyo. Uwan, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga karkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo iyay likod lakay. Day jay. Basic lang da kita kanyak, bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ken ni Papa? Kasi ti sigod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat, para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanan bakit? Amano ibagana pa yung agipulpulong at. Sa pa isang kaibagana, ngayon kalay sa kakano. Gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talgad at trabaho. Banag asan man apod no, saan ka din? Uwan mat. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mat no maminsan. Nang runa, no ulit-ulitin na ti ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Ay, siya kung ti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti ama, Mike. Awan ti rumbang nga dawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti ama. Di kagdanag. Ar-aramidak mati amin akabailak amang ipakita kan ko na abidot dagiti atap na kanyak. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi akasarita. May papanitian niya. Teka ni asawam. Apay, nagipulong ka at Papa, apay kadi akas taunay tigura yo iti asawa. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yo kankwana. Nakasingsingput mat kada kayo basta! Nagbura ka dagos ti darak na makitkitak ti asawam. Awan mat madingar aramidan ni Mike kada kayo, Papa. Oh, Iso lang arod aminan ti makakaamo dito'y balay. Ngam addamat lat na ibagayo kankwana. Gusto kumamatan ti panang tagtagibas sityo iti asawa. ay, diya ka mo kan ka, Cindy. No nakadadong amin nga agar-arab kan ka, di. Puro dapay di adal. Ngem, day jay pa'y lamay, ti kinayat mo. Awan lang ka roda nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawa? Kan maysa, di mat uray da kayo? Kat saan anakaturpos iti kolehyo? Ngam gapo iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging gaan nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal ka. Eh, sabali, Cindy. Di nakman di kumpara kan Juana. Agpada kayo laang, Papa. Isungarod anagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akasta kayo matidi. Kwa. Diyak kayat adumtang to ti gundang ay. Ama punuan kat masungbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken ko na, Papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti day dya lalaki. Natural, Papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni Manang Luleng. Ari mo arda, eso siya akong kinagluto. Umay kayo, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan namangan. Umay kayo, Papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Nagulit ka niya. Ha? Mga nagtulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, Papa. Ni matsindikan may kada iti terasa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat. Umasidagak. Iti kasta.
Mangag ko ti pagsarsaritaan da. Dito'y akon. Nalawag ang mangag ko dito'y. Talagang sadi na kung maklong ti aman, Cindy. Jakman amo kini papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas jay titrato na kan ka. Araramida kung namin nakabalag. Tapno maawat lang kas manugang na. Gumawan lang ta. Agan anos ka pala amok adumtang tumat lang ang ti panawan. Amaawat na ka ni papa. Karon to nga tamang pasamak dahil ta bakit? Dua tawan mo tanti na palabas. Di po nagkalaysa ta. Ngayon isungot lang ta titrato na kanya. Maudin na iti apan nakisalitak ka ni papa. No talaga asaan pa ilaang nga agbalik. Nasaysayaan siguro no lumasin ka. Lumasin da ka no. Ayun bakit? Kasanong da mamakan pa paano lumasin ta. Alangan nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngamin no makikita akas dito trato ni papakan ka. Di ka madalagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa mo nga ituran ti trato na kanya. Kaasi da ngamin ka ni mama. Na ibati ta ida dito'y balay. Lakay dan. Kan bakit dan? Sikat ti makakamay. Angam no dimon ka ba ilan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurot kan ka lakay. Uray gayam kas jay titrato ka ni Mike. Dapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya kung timang bagat amang ipan iti kusina. Siya kon. Tadagsan day ka, papa. Bayan yun. Siya kunakman. Apay, anyat pa kung kunam kanyak. Diyak ka ba ilan talakaya kon? Analupuya kon? Nakapsutat? Kasta? Kan sika lang tinapigsa? Kan makabail? Papa? Di nakbibiyangan. Alah, pumanaw ka at isang kuanak. Kabailak da ito kunakmat. Sige. Makamu kayo. No day tati ko na papa. Panawan kayo, pay. Di nakmaala iti kinakin si singpat mo, Mike. Mapan kayo pay lang. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Puwa! Pagkatagin din da ito. Itepan kun ije kusina. Ay, kasla kupirti baro ko. Diyak makaangaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito hospital, Alfredo. Tano saan, amangan no lamlamayan da kaitan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa bunti bakim. Agturungan da sindi kan Mike dito eh. Ma-discharge ka matlaang ka no ita kung ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratong iti manugang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayado niyo ti magna, papa. Umay kayo, papa. Sa labayan kayo. Kwa, sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta, saan ka na marigatan? Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Tala ka dita, Dolores. Kabalak ko nakmat. Ala, bayan nyo latan, mama. Basta inayadan nyo lang ang timag na, papa. Itikas na saan kayo amatumba. Ala, mutoy na kita awit siya, mama. Cindy, yun una ako ni Jay baba. Urayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang dayta pa nagbasbasam iti tiyaryo. O ba'y kantamangan tayon? Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y daychay. Umuna tayo na mangan. Saan? Urayan tayo ni Mike.
Panaguna kat paawi din tayo jay. Nagigintan tayo na mangan. Ay, nagdadakil gaya mga nagatimulam apagay, Barok. Uwan, Papa. Dadakil ka nagpipintas ti dawad. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na ti kasta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, Barok. Uwan na, Papa. Sapay ko mga rod, tawan ti umumay abagyo. Agingat maapit na kitoy. Itikas na, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na, tamayat ti puloy ti angin na. Presko. Uwan, Papa. Iso na lang ta medyo napudot mo at no, tumangan ti aldaw. Mike, Barok. Apay, Papa. Pakawan na kumakanagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawang ko kan kahit ikalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tilabagik ti pampanunutak. Kahit sapay lang kumata mapakawan na. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo, Papa. Iti ka ano man. Jakpulos nagimula iti sakit tinagam kada kayo. Ket, pagyaman ak unay. Tanaka-amiris kayong matlangan. Kamo dyanan na. Mawat dakmatlangan kas manugang nyo, Papa. Katlaw na ya, Barok. Ket ulit at daw iti pambakawan, Dakhel abiddo tinaramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pakpakitam kanyak. Amok nga ado ti masoron, wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko akatugangan. Ngam awatak amin dagita a komentaryo. Ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita addan dua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike. Adadapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko. Kinapudno na nasingsinged kami pay kit din nga agmanugang ngam iti mismo nga anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Miss F, pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Alfredo. Ken ka pagayam, Alfredo. Bilibak ken ka pagayam ko. Ngamin, sikan a mismo tinagsurat tapno idrama mi to'y pakasaritaam. Banag a pangidayawak unay ken ka. No sa balilaang siguro kat mabaindan, gaputa isuda tinagbidot. Ado ti kastoy apasamak wenno pakasaritaan. No maminsan kaslasaan a nakapapapati, nga mapaspasamak dagitoy iti pudpudno abiyag. No apay met ngamin nga adda dagiti katugangan ken manugang asaan nga agkakaalaan wenno agkikinnaawatan. Banag a pagparparikotan dagiti asawa ken anak gaputa isuda met ti masaknan. Kadagiti addaan iti kastoy a sitwasyon, ditay kuman urayan nga addadakes a mapasamak sa tayto agbaliw. Ngamin, may salaang ti biag tayo. Inted dayto ti Dios tapno agiinnayat ken agpipinnatag tayo. Alakastan pagayam, Alfredo, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Darwin, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak ngal daw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makelak dito'y syudad ti Baguio, ket dito'y kumatla ang anam-am mo tinagbalin nga asawak. Naadaan kami iti maysa nga anak. Sakto laang met ti kasasaad mi iti biag, ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod, tapno ti kunak ket maikak iti napintas a masakbayan, ti kakaisuna nga anak mi ken ti asawak.
Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya nga tanong agabrudak, bakit? Anya, agabrod ka ko nam, Darwin. Wen, Iti anya ko maaga po nga agabrod ka lakay. adan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panag-aadal na. Dakal mo ti sweldom dito ya. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas tayo abus-busan tayo. Ken, may sa? Kaya't kumati makaornong, iti kasta. Makapatakder tayo umutan iti bukod tayo abalay. Ang lakay. Para matlaan kada tayo dahito bakit? Nang runa una iti anak ta. Kat, si kangarod alakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti aramidam. Agyaman na ka, tamaawatan nak bakit? Juan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan danana nga agnaot. Anya? Sana. Amo met nga awan kadwa ni tatang dito balay. Agtali na ed kailang dito eh. Iti kasta, ada kadwa na. Sana bale, pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem it na RJ. Awan, mami. Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa dino, mami. Mapantaalaan ti impaw it ni dadim nga allowance tayo itaabulan. Masadutak. Takailatan ti mapan. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ala, siyak lang nga rodan ti rumwaran ako. Agluto kan tuman nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami. Ay, wan gayan. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumarunong nga allowance ko. Ado ti paggastusak iji pagadalan. Sige, taibagak to day taken kwa na anak ko. Hello, Lakay. O nya, naalam ka din timpawit kong allowance yo? Saan pa'y Lakay? Kinapudno na, mapan ko pa'y laang alaan. Aguro-urayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kasta ya. Sige nga rod bakit? Agan nanad ka, wan. Awagan naktoin kung makaawit ka. Wala kay, agan-anad ka magtita. Darwi? Lani? Wan, siyak nga rod. Jack ni namnama dito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito classmate. Sika nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontratak. Dandanin ti panagawid ko iti Pilipinas. Ay, kasta? Sayang, itatala na kita. Kit, kumusta kan? Adda pimintas ka. Ah? Talaga kasta ti balasang manan, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mo, classmate? Awanak ko dito'y nubak na nga kaon. Aywan, naguri ka. Apay anak ko na mabalasang kamanan. Sa dino ti ayan nila kay mo. Awanan, nagsina kamin anabayag, classmate. Apay ngay? Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, katwa na, classmate. Apag iso. Ay, mabisita ko. Mami, nagpawit ka din ni Daddy? Una na ko. Kalkalpas mi lang ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka di. Masapol ko ti kwarta. Ado nga minti bayadak iti school. Naibusan ti inted mo iti na panalawas. Kasta aya. Maala, agpulis ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan at aglaba akpay. Naurnong timuran ko. Awan ton oras kong aglaba. Sige nga rod. Siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige, mami. Aganad kaya, Day, timid manugang ko day, day. Naglugan iti taksay. Ay, papananangataman ay. Kanayo na makita ngaglugan iti taksay. Ay, adan sa mo milagro nga raramidin na.
Sapay ka na ngagmay-may sa. Ay, madiday to yan. Insukanan sa ti anak kaon. Ay, awagak to ni Darwin. Ibagakan ko na ti araramidin ti asawa na. Ay, agruam day ta babay. Nagabroad la ti asawa na gumaramping at betay. Impag kumamay, no sana pau-pauitan dyan akaw. Ay, sayang lang ti kwarta ngay pau-pauit na. Siguradaw mapanlay ti lalaki na. Apay ngay, saan mo't asumong ba ti asawa ka? Itayak pa'y lang nga umawawag. Ngam di na matsungbatan ti cellphone na. Ay, awagak manana. Punon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apay di na sungbatan ti awag ka. Makumikom samatin iti lalaki na. Nagityawanan pa yun. No kabailam. Kapagilakmat. Apay, ti ko na mamaysanak. Makamukha yun itibiyag yun.